guys. Halo guys, Papa punya anak yang soleh. Mama sabar mama, Papa mau lidi dulu mama. Mama. Mama Papa punya anak yang soleh mama. Mama di mana mama? 717. Mama Papa anak yang soleh mama. Pelan-pelan mama, pelan-pelan. Hup. Hup. Mama sabar mama. Papa dari kamu mama. Hup. Ini guys. Ayo mama buka. Apa ada semua tangan? Oke. Di situ. Assalamualaikum. Mama mana mama? Mama bawa di sini mama. Wah, halo guys. Halo guys. Halo guys, ini Bapak punya anak yang soleh guys, dengan mama guys. Halo. Kita di Hotel Santika guys. Wah, jadi kita review dulu nih kamarnya. Mama, coba kasih menyala lampu. Wah, mana lagi ya lampunya? Lampunya mana? Oh, di situ mama. Itu lampunya mama. Mama. Wow, keren sekali guys. Di sini juga ada guys. Yeay, mama taruh papa anak mama. Wish, dia paling ganteng sekali mamai. Wish, mama tadi dia bantar mama, buka dia jaket mama. Ding dang. Ini sayang. Aduh, dung dang. Iya nak. Papa putar televisi tuh mama tah. Mama lihat mama, Papa putar televisi tuh mama tah. Buka topi mama, topi. Mama buka topi mama. Sayang, hup, celemek mama, celemek. Ini guys, kita dapat. Hah? Iya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Mana Bapak punya anak yang soleh ganteng nih? Uish. Man, I still go. Bapak punya anak yang ganteng. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb. Kau punya anak yang ganteng, yang soleh. Mau ke lantai 5 dulu guys. Misi Pangeran. Iya. Cara di lantai 5 guys. Papa punya anak yang soleh ini guys. Papa punya anak yang ganteng ini guys. Cik. Dinosaurus ya. Papa punya anak yang soleh ini dinosaurus ya. Ayo mama. Go. You got a mind, but even that could change. You can flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay.
worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore. Papa bikin vlog. You can never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Halo. Ada bikin dia vlog ini. Sini mama. Mau pilih apa di luar? Mari papa dulu, dia mau sarapan dulu nak. Tapi di Pak Robi, selamat makan. Salim Pak Robi tuh, nak. Salim Pak Robi. Masya Allah, gantengnya. Pakai bayang ya? Iya, pakai bayangnya. Dia mau jalan-jalan dulu ya Pak Robi ya, lagi ngevlog. Udah mulai ya Pak? Udah oke. Ini. Nah, ada soto. Ah itu kue nak. Kue itu nak. Ini kemarin. Pangeran. Ya. Pangeran mau yang mana? Stroberi. Kenapa Pak? Iya. Halo nak, Pangeran. Hap. Satu orang semua ngantuk guys. Satu orang memam guys. Dia semua ngantuk guys. Tuh mama, dia semua ngantuk mama. Abang Fatih. Mama. Papin, ada kakak Elik dan kakak Ilvan di sana. Irod. Bang, gali ambil ini. Papa lagi bikin YouTube-nya ini. Bikin konten nih Pak Robi. Abang Fatih. Wah, halo. Mama Des tidur. Mengantuk. Mang orang terlalu banyak makan. Inahu kata ini. Ayo Tambi, Pak. Tege. Pangeran. Pangeran, ya nak. Ringannya deh.
Oh, kenapa? Iya, ada kalau ada video. Dan pangeran saya mandi, dia nih mandi lagi. Iya. Nah, bisa ngopi turun ke bawah bagi apa dok? Lapar. Gue itu habis. Oh iya sudah. Iya. Iya, lebaran papa di mana? Ini beli besarin deh. Oh iya sudah. Oke. Surai. sayang, ding. Ba. Bukan mama, buka baik-baik. Mama, dia mau lihat, Mama. Mau lihat? Ini utusan aku ini. Iya, tutup dia, Mama, tutup dia. Mama dia langsung papa bobo mama. Mama dia papa bobo dan dia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini waktunya check out ya. Kita udah 2 malam kira-kira di Santika Hotel Premier Ketambon. Pangeran lagi peganti gitu. Cik